Masimbonge, Masimbonge, Khotsong babuhi ba Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu tsatsing la kasheko re kapa leboya ka Northern Cape toropong e bitswang Kuruman ka motseng o bitswang Ditshotshwaneng re tlile sehlopheng mona se bitswang The Living Hopes o go tloba mamela dula fela le nna jwalo ska le bala re kgetheng kukapere re bapala dihlopa kaofela empa re kenya manala haholo ho tsena tse wena o sa di tsebeng.
amohele wena mmuhi wa Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ke itse ho wena tsatsing la kasheko re toropong e bitswang Kuruman re sehlopheng se bitswang The Living Hopes ka motseng o bitswang Ditshotshwaneng ke sehlopha se setle jwalo ka o bona le wena mmuhi wa Masimbonge Clap and Tap TV show ke na le batshehetsi ba bona di supportera tsa bona mona ke batla ho nke ke utsibise bona ka nnete wena mmuhi wa Masimbonge Clap and Tap TV show ntate dumela le ka ntate wa ka monate o go jetse ba bui hore we ntate ke mang jwalo ka o le supportera e ntle ha kana kana ntate ke tshebo ke wa ga Motuelo ka sefane ntate dula gone mo ditshwaneng ke supportera e tona ntate ya sehlopha sena ntate se tuka mo ke a leboha ntate ha ne re phamise Clap and Tap mme dumela monate mme okay mme okay ha re lebohe mme a o se ke Pabalelo Seritsane okay go tswa teng mo Ditshotshwaneng mo okay nna ke supporta The Living Hope ka pelo ya ka yotlhe Okay. ka e rata okay ntate na ke na Kagiso ka sefane ke na Motuelo Okay. moshimane o ntse a bua le ke ngwanake Okay. ya no stoppa se ke se fomile go tloga go tlase kwa ke tsamaleng fana teng o amraga ka ke ene convener teng ke ne fana ke tsamalene gape ke bereka le ene ra buisana rona le ene I'm very happy gore ba dire ntho tse ke tlo thoma ka ene da go spaneng da I'm very happy ha re leboha ke bao ba tshehetsi ba The Living Hopes ke tseke sehlopha sa ka mona ka Kuruman ho monate dinonyana di dula batho di ja fatshe a bohloko mona e re ko fe pina ya bona ya pele ba tlo go wena ke na le modisa dula fela jwale
ntse o na le nna wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap TV show re tidinya Clap and Tap re otlanya Clap and Tap mona ho Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ke na le mme mona mme ona ho thwe yena ke yena ka nnete mollatedi e mo holo ka o fitisisa wa sehlopha sena sa The Living Hope se mme dumela le ka mme wa ka ha monate ke kopa go itlhalose ha o fetsa o itlhalosa bo so re hlalosetsa hore sehlopha se o se ratelang ha kana o thwe ya kanana le sona o ya Egepeta le sona go re hlalosetse ka le dumedisa mo tsatsing la gompieno mme ke madi ba ikedi mo ditshotshwaneng molatedi o motonna thata wa The Living Hopes ko ba leng teng o mpona go teng The Living Hopes ke ratela gore ha moya wa le go tlase ba mphika ba o tsholetsa ha ke di ka bobola ke a hola ka bona ha re leboe moya ka re leboe re kopa o nno dule fela jwalo o no ba support ke batho ba tla etsa diphoso empa o dule o ntse o tsamaya le bona se se ke sa wa sehlopha sena o le teng The Living Hopes e re ko fe pina e nngwe e latelang dula fela jwalo wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap TV show
Masimbonge Tap TV show ke eme jwalo mona ke phura le shetla ke jale komo le baetelepele ba setlhopha sena sa The Living Hopes ke tshwere mme mona ke mme Joyce empa ke batla a itlhalose gore yena ke mang setlhopheng sena se setle ha kana kana Dumelang ko gae yo bueng ke mme Joyce Molebalwa, the founder of the Living Hopes Gospel Singers tengela mo dishofane. Okay mme wa ka setlhopha sena le bitso la teng ke a bona le motse mane empa le telele o ko mfela ona ka ofela nna ntse ke re The Living Hopes o ko go fela ona ka ofela o bo re jwetse gore se qadile neng setlhopha se Leina la setlhopha ke The Living Hopes Gospel Singers. okay So na se re se formile ka di 3 tsa March ka 2016. okay go tlileng go wena ha o tla thoma setlhopha a se hangata batho ba bomme ba le monahano wa o qala setlhopha go tlile jwang Tota go bua boammaaruri hela ke gore lerato la gospel le mo go nna, and then before go na le go neng re opela teng, and then unfortunately ya ka re tle re nne le dikgwetlho mo tseleng sa phatlhalala, and ke mo re heleditseng re thoma setlhopha se sa The Living Hopes Gospel Singers. okay re leboha jwale mesebetsi ya lona o fitlhela ha jwale e jwang nna e be le se le hatisitse le na le album Ka mogao wa modimo re kgonne dilo tse dintsinyana morago ga gore re tlhome setlhopha ka di 3 tsa March 2016, we managed to host the big choir le jwela motheo, the first to host the biggest choir in Northern Cape, le jwela motheo. And then the following year ka 2017 September ra gatisa our first album Bakrest ke yone CD ya rona ya ntlha eo. Mara re na le hope ya gore ha modimo a ka re thusa re busy re apaya CD ya bobedi gore le yone re gatise ka thuso ya modimo. okay lebitso la album o ne le bitswa Bakrest go ba leng Bakrest ne le pina mohlomong ka haro CD kapa go ba leng Bakrest ka gare go CD eo go na le molaetsa o re tsamang ka one o reng Bakreste se robaleng mo gone re itela ko modimong gore modimo a nne le rona re ska ra robala re ska ra nyahamisiwa ke dikgwetlho tsa lefatshe. That is why re leng right bitsa title track ya teng, I mean the name Bakreste se robaleng se batleng go iketla. we katile mme wa ka re se ra bua bolo re go fe pina bona o tlo go utlwa ba o hale ba ikidinya tlepe ke batla o fa bona ba re fa phanjeso ka dithoko
nna Teboho Masimini lenaneo ke la hao Masimbonge Clap and Tap TV show re tidinya Clap and Tap ke na le ntate mona ntate ke mongwe wa ketapele ya The Living Hopes Gospel Singers ntate dumela le ka ntate wa ka re teng South Africa ke yani ni Africa borwa ka ofela ke yani yo shebile a ko bue ntate o mang o etsang discrepancy dumelang babogedi ba Simbonge nna ka lebitso ke nna Abele morulaganyi o mogolo wa setlhopha se sa The Living Hopes Gospel Singers ntate Abele a ke thabela o tseba ntate setlhopha se setle ha kana kana le gona jwang ho ikopanya mare le kopanye ntho e ntle ha kana kana wa tseba re ya ke re bitswi dihlopheng empa ena e le yentseng le ntse botle bo bong bo makatsang le gona jwang ntate ha o ka ela tlhoko ge re tla mo gospel ke mathata a mantsi a re kopana le ona jaaka o bona re na le bana ba banyenyane ba e leng gore re leka bontsi ba sebaka gore re ba tlise re ba lemose gore go phelela ko modimo ke se se botlhokwa Clap and Tap ga e fela mo go bina hela ke thuto selo seo ya mo ntate ya ka ke tlhalosa re na le matsapa a re kopanang le one ya ka bana mara re pelo telele jaaka mnyantsa tlhalosa ke ena motheo wa setlhopha se di nnile teng re ile ra nna le setlhopha pele go masimologo mara re ile ra hlolega then a boa ene a re tsweleleng ka sere se tshwere and then gatla lina leo ya tla ya dileng ka lone then ra tla ra nna se re leng sone ka tsatsing la go mpitšong ke ka mme okay ntate wa a konjetse setlhopha se o tswa kae le sona o itsa se thoma o thomele sona setlhopha se kapa o fetsa o fitla mafikizo lo so le ka pela bona je ga ntu qeta o fitla ntate setlhopha se ja ka ke tlhalositse ile ra nna le setlhopha pele sa hlolega and then ha tla mme a tla ka gore no man a re groupe ra bua ra tla dula mo fatshe ra bua and then ra bua ra forma setlhopha se ke thomile le sona ko mathomong go fitlha mo re leng teng mo ke ka mohau wa modimo a re lebo a ko njetse hentate wa ka ke dumela hore o mongwe wa di organizer tsa sehlopha a konjetse ditabatabelo tsa hao o batla mhlompi dilemo tse 2 tse 3 tse 4 tse tlang o ka lakatsa o bona Living Hopes ho etsalang fela le selele ho kae ntate wa bona ha o tla mo tlhenyo o nkutlwisa bohloko o nkgopotsa ntweng bana bao ba bonang fa ba na le bokgoni mme ba hloka fela ya ka ba thusang gore re tle re tswelle mo pele itse setlhopha se mo 6 months re se thomile fela mo 6 months ra manager go tsena competition le ditlhopha di ka nna 30 ra tsa number 1 ke ka mo go ke gore ke se tlhopha se na le bokgoni re tlhoka fela tota ya ka re thusa re ya tlhoka ntate re tlhoka bo ditšhelete ntate re tlhoka motho ya ka khona go tsa setlhopha se a re thusa ka tsere di tlhoka re na le ntho tse dingata tse re di tlhoka ntho e ga e se fela kopelo re batla go bona mo ngwageng tse di tlang bana ba bannyane ba e le bone yaanong re godisitse bona ntate ha o lebella ka montle le ha tshile a senyega bana ba lebetse modimo o ka e lebelela ntho re leka ka botsotlhe gore re batlise fa gore re se ka latlhelwa ke modimo wa nkutlwa ntate ra leboe ntate wa ka no ke ka thaba ha ebile ha o jwetsitse babui hore le kile la kena ditlhodisano tsa ditlhopha tse 30 mme la fumana maemo a pele ke a bona jwalo ho baneng le ipitsa tsunami ke a bona ha se tsunami fe ke a bona lina le wa tsunami le tlagile ka le nakwewa ha ne ntate ka bole ha ne re dira wa bona rona ha se ro ya ha se ro ha moya mo motheohile re bona ka babohedi re bona ka balatedi wa nkutlwa ke re ra bona ka tsilo ba ha ke tsunami ntwe ha re leboha ha re ba fe pina ntate o ko ba utlwe le Living Hopes ha ba re wena o mphe moya wa lesedi
Moele wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap TV show ka nnete se fedile nako ya rona re bile le nako e monate ka mogomong o makatsang ke itse wena ne re etetse sehlopha mona sehlopha se bitswang The Living Hopes Gospel Singers ke itse ke sehlopha sa ka mona ka Kapa Leboya ka Northern Cape ka toropong e bitswang Kuruman motseng o bitswang Ditshotshwaneng ke sehlopha se setle ke a gola o se bone le wena ke sehlopha se setle ka mogomong o makatsang wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap TV show ska la wena ha o batla re tle ho wena re tshware fela re teng Facebook re teng Instagram wa re fumana le mohaleng wa phone wa re fumana ka bua le rona ke batla fela re le dumedise lona ba buhi ba Masimbonge Clap and Tap TV show mono ha ya mono ha re ba kubaiseng ha re ba kubaiseng